Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka yibwate emixer yobwochoganya chirangi wekabunuragani ochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale awatagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwenyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Tumbuligire Getembe Television, karibu sana ase Ekeonga Chinsa Isano na Ibere cheri tukiriga ria Jumatano chitariki 30 omotienyi oyokane nekero bono ngocha gukwarigane gose turachikubwaterana nere oyo manyikanete na Wilson Makori korwa sensemo yebimanyiririo erio gokoretera ari agenderete korwa ase chinsemo anene mono korwa ase orubongo rwa gusina boigo korwa chinsemo chinde aiga asense ya Kenya nchenguru kwa Matildah Obaigwa karanso ike irinde nyare ukumanya asenchira ere engekerano esenchira yobwenge ekegima na nekerongo chaka korwa ase county ya Nyamira una chipara chigenete kurimo ase county yo ndigo bono abamenye bechinsemo banyare kuburigwa banyare kwenekya buna barindire chipara echo chigenete kubekwa omoromu inse yoborai we serikali ye county gukwana ose gusanga nabamenye kurwa ase chinsemo cha mukumoni nigo bono baburigwe banyare kwenekya buna tifarigo chikobeka chiubi ase chipara na boigo ase ememberesi na boigo kurusi nonye na magena alia agotumeka ase chipara echo yereirere chipara echo ugosareka chibesa tu agatumira soko chipara koros chipara koetera chi contract bona to koros lienusu chibesa chi egendo bona gito bwate chi machine jeto no kugura mafuta twaro chipara nona se para bana inchi bago kura ya salikira asinini na boto kutumikira kitakia enda kiara ngura because kira kitani
kire para yare metwe kire para yare miru no embono no ene njiri cha tangite kole mukuru biego ngobe kuchira omorom egendo gi atanga omorom utarabe kwa amba wanenji wa mindu muro jine mbura ige para mo koro omorom nto isane tibu yago sitere miri asegete buyago senja abo garra kende ninche mo complain ndore egende because tutete pare be ko mochanga bu na ende kire para wekebe ko mochango itane 6 inches egara ji para ji se dumu no bogare bo isane chi mita kianda ikobone bara mo gendere ko be kaiga ndochera we uyasa njengo te yomo gaba na nyalibo tigagendere ko tobwati siga njera artroserie bara yabeire njirengiya endaga ndire iga butambe kara bega gutonyora endintu mubwati umunyore ujenga kiye ndire iga lakini mo ta kora magoso mubeke buna mwabekire iga mwali moke yo moro muno lepa na intu pare ya karo twarosariwe na intu no murweire iga gote twabogori na magoke karo kanye pare tayo lakini bone pare ko yabeire na intu gariye gote bakasiko twakona baba abantu barenda amagena babasa kusomba magena babasa ko korosi nande bitachiro bibiri babako beka bi gutanga amari begere bare anse gusarika murai wense muske William Samoei Ruto ni gobono anyari kuboria abarai ao aiga ase ense ya Kenya banyare kwenekia una bakorere ukubwaterana unenchire yemo yo kuikirania amagendero ase chinsemo ao kaukwana butuko bogokira rero kurwa ase county ya Meru kirari kumerana na abarai be county yo ya Meru ni gobono aboriri abarai be birengo bionsi ime yense ya Kenya banyare kwenekia una banyare gochamo nga ikiagira nonye enebuku hose Biblia ngo borirenga abantu banyare kubwaterana elio kwenyorera amasesenia. Umoja ni ya muhimu. Umoja ni ya muhimu. Kwa sababu neno la Mungu kwa Zaburi 133 mstari wa kwanza na mstari wa 3. Mstari wa kwanza inasema how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Watu wakiishi kwa umoja. Alafu mstari wa 3 inasema pale mahali kuna umoja Mungu anaamurisha baraka. Where there is unity, God commands a blessing. So, don't take unity for granted. When people are united, God commands a blessing. I want to ask of you, be united, mutapata baraka ya Mungu, na sisi wote tutaungana kupeleka Meru mbele, wakati tunapeleka Kenya mbele. It is what will make a difference between whether we are making progress or we are mark timing or we are going backwards. We are making steady progress. But I also want to ask you to be united so that together we can push the development of our country. Hata kama tutakuwa na mashindano ya siasa, hiyo ni kawaida. Tutakuwa na mashindano huko mwisho. Na huko mashindano ya siasa ikifika, kila mtu atakuja na scorecard yake. Kama wewe ni MCA, ujipange na scorecard yako. Wewe mbunge, ujipange na scorecard yako. Mimi nitajipanga na scorecard yangu. Si ndio? Gavana wewe namna hiyo ujipange. Tuende tufanye hiyo mtihani, mwenye kupata anaendelea, mwenye kukosa anaenda kulima. Tunasonga mbele na Kenya. No problem. Si ndio? Tuendelee namna hiyo. So, lakini ya muhimu sasa ni how do we close ranks and work for the people who elected us and drive the development of our country.
Tumurigiria gutikana nayo kubwatikana noroboti rwa BBC oro rwanyarite kubwatuka rituko ria mwisonde rokoro kiabuna abasaye bekegori ya genzi banyarite kuitwa au mutinyo gatano na rimo umwaka weta ime yense ya Kenya hanemono ase ebunge enene nigobono ababunge ose abajumbe korwa ase ebunge enene bono banyarire gwesokia na gukwanira kose gusanga ebirengereri babo kubwatikana noroboti oro nigo banyarire guteba oroboti oro romanyakanite buna blood parliament nigo regose nigo nyumba yoboraria ya BBC ebwate umoroberio onde wokoreta ebicha embe ya serikali yense ya Kenya kubwatekana no kungsanana uko baba bagutwara ne nyumba gose nenseri ya Britain amatuko amagega korende igati ya bajumba abo nigo banyare guteba nerebuya ense ya Kenya korigereria ali abwanete gwikirani gwachinga kibune chiga nabo igo kwesomya kubwatekana no roboti orubuna ense nebonete gutwara omurembe nabo igo abarahimba bwenete gukora ali baganiri anne monokorwa ase ebunge enene. BBC World Service has attended to this matter in a way that also looked at the Kenyan society or African society as something that discriminatory, sort of, if I may say so. It happens world over. People are killed, our people are killed, we sympathize, we moved on. Even world over. Remember, there was the same issue or similar in Capitol Hill. BBC World Service never took the opportunity to say something. It happened in London, they never said it. It happened in many Western nations, they never said it. Above all, there's the killing of women and children in Gaza, and BBC World Service never speak about it. Unfortunately, where 50,000 have been killed so far, especially women and children. Is BBC speaking as a mouthpiece of the government and the people of Britain? Or what is it that the BBC is doing? Could it be an attempt to untwist this country so that they can rescind on the rider that we put on their training of the Batuk units in Kenya, Mr. Speaker, and perpetuate a history of extractive economy, oppressive economy, and exploitative economy in a very unfair trade balance between Kenya and the UK. Mr. Speaker, even as we debate this matter, it is not lost to us that yes, there were unfavorable events that took place in the time and the lead up to the finance bill. But Mr. Speaker, that is not what we are debating. We would like to know for a fact whether what BBC is hearing is connected to the riders that this house put on the training of the British Army training units in Kenya, where we were requiring that any officer of the British Army, if they are found here in Kenya to have killed, to have maimed, to have raped, they should be tried here in the mother soil, as it would happen even for a Kenyan if they were found guilty of a criminal offense in the UK. Mr. Speaker, I think we have not handled this issue well. And that is why sometimes you find people from outside are coming to document this. If as Kenya, we were able to acknowledge that things went wrong and we need to fix it, then Mr. Speaker, even if BBC heard it, it doesn't matter. We have to fix our own problems on our own. We don't have to wait for BBC to tell us there was something wrong. Tigana nayo negero tokorigereria chisirikari che county nigo bono abaseneta gose ensemo ekamatiri yesenet ekorigereria amangana yemisoda gose chibili au nigo bono banyarire komocha serikali nene negero bagoteba nigo yanyare kuura ebunge ye county gose county assembly chinguru ekero bono banyarite kuurwa achibesa gose chibesa chinyinge chigosoa ase aba governor nabo igo nigo bagukwana korwa ase county ya Mombasa nigo batebire ebunge
ye county ne bonete kwenyorera ensemo ya ekuru ase serikali enene unenjere yemo yo guikirania emeroberi iri bonete gukorekana ase chi county assembly na boigo nigo banyare guteba nigo aba MCA babonete gutwara obosibore bwabo bene iri kwenekia buna banyare kumureka gose kugora aba governor ekero obachire bogeka ase amangana yo kwenekia amagendero ime ye chi county asensi ya Kenya. Tutapata kwamba county assemblies pesa zao zimekatwa katika ile orodha ama stakabadhi za serikali za kupata pesa ya zile ambazo wanatumia kulipa mishahara, na ni jambo ambalo tutalichukua kwa makini sana. Tutalipeleka kwa Senate, tutapeleka ile kamati ambayo ni kamati husika, kamati ya fedha, tuone kama kwamba tunaweza kuweka uwiano kati ya county assemblies na governors. Kwa sababu ile taarifa tunapata ni kwamba pesa zilikatwa kutoka county assemblies na zikapelekewa governors wetu, na tukijua kwamba ile primary oversight ama ile primary oversight zote za Kenya za counties zinafanywa na county assemblies. Kwa hivyo tukidhoofisha, tukidunisha, tusipoweka county assemblies nguvu, assemblies zetu hazitakuwa na nguvu ya kuoversight governors. Kwa hivyo hiyo ni matangazo ambayo tumetoa leo kutoka Mombasa kama kamati yangu ya delegated registration. Ni lazima tuweke kazi assembly zetu nguvu. Na tumeweza kukubaliana na hii komiti ya kwamba watarudi tena hapa Mombasa, na sisi pia tutaweza kuwatembelea pale Nairobi ili waweze kutuelekeza ile njia mwafaka ya kufuata kuhakikisha kuwa maendeleo yanaletwa chini kwa wananchi, manake hilo ndo jambo la muhimu zaidi, na kuhakikisha zile pesa za umma zinatumika zinavyotakiwa. Manchu murigire ayona yanda mange na boko yenyora asenchira yo wenge ase Ekeonga Chinsa 10 charero maragoba na boigo asenchira ingikirano kigima Chinsa Ibere na boigo Chinsa inye cheri tuko oli arero kurende asebono nongo korera Ekeonga Chinsa Isano na Ibere litukeriga ria Jumatano ase ensemeyo Wilfred Matundra na boigo Wilson Makori na babire bakombatesia akora ase studio akabire na boigo ase ensemo eri yebi manyereyo na boko yenyora na yanda mange ase Getembe digital app gose app ya Getembe yekerero ase uranyare ko rigereria news gose uranyare ko rigereria ama yabuna agwate kakoro ase chinsemo na boigo no nyego tegerera radio ya Getembe FM bono na bukanyorera app yiga asoko download korwa Play Store gose App Store erinde onyare ko bwatia arionsi emeroberi me ya Getembe TV na boigo Getembe FM ase esimi yago yakoboko nchengoro kwa Matildah Obaigwa gendera gutwara oburigererio buya ime ya Getembe TV nekira bono DJ Reels arachikoswa na ensemo ya omosiki. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bire na Isano na Isato babwate tile profiles alia oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.